razvidenosti početi, kar bo treba, samo da bo pa samo sladkir, pa bomo delali, ne vem kaj, bomo nagi hodili, samo da bodo ljudje gledali. Ja, Marija ne meje, vendar pa mora kultura postaviti. Ampak moram pa povedati, da tako je danes. Mi smo moralno zavozili našo državo, priznajmo si. Ne gospodarsko, gospodarsko samo pobrali, moralno se ne bomo pobrali. To je tisto. Ja. To je žalost. In vi ste mladi, na mladi svet stoji. In upam, da boste prav živeli, pa prav vzgajali svoje otroke. Staroklopitno. Sam kaj je prav, pa kaj je moralno? To je zdaj spet tako. To je zdaj čisto odvisno, kaj je za nekoga moralno sporno, kaj za nekoga ni, ne? A vi ste to kazali? Ne, se treba kontrolirati vodo. Živci popustijo in se odgodi se super. Tako nikoli ne pustimo brez nadzora, nikoli ne pustimo čez mejo. Tako da tlele vedno nekaj potegnemo od črta, čeprav zgleda, da ne, ampak ja. Iako neko agresivan. Ja, treba je paziti. Kako pa približno, ne vem, na Big Brother na baru dela ljudi, recimo ta moment? Mislim, na Big Brotherju zihar, ne vem kako je zdaj na tem, kako 100 ljudi opletenih v to zihara, tam malo česa. To nas isto. Na zadnje črtki jih je bilo 98, ki je bilo na pogodbah, pa mislim, smo zdaj 2 ali 3 še nove dobili, tako da čez to je. Teh stalnih v ekipi moraš imati, ne? In to komuniciranje potrebno. Kako je pravi reality, ne bo. Ja, to bi bilo I romanse, i svađe, i plakanja, i ja ću sad idem kući, ovo ne mogu. Kako pa dejansko z Big Brotherjem, ki se v bistvu snima v Ljubljani, kako to koordinirate? V bistvu veliko daj snemamo na ključ, se mora.